Dragi prijatelji, selamu alaikum. Ovo brdo iznad Zenice zove se Zmajevac. I također je veoma interesantan toponim zbog toga što je po starom narodnom vjerovanju, odnosno bajkama, na ovom brdu su živjeli zmajevi. Također je interesantno da se u tim nekim legendama spominju i vukodlaci. Dakle, što se tiče Zmajeva i Zmajevca, to ima svoje uporište u ilirskoj ili staroilirskoj mitologiji, gdje je u stvari zmija i zmaj, gdje su bili u stvari sveta neuzubila bića, odnosno svete životinje. Tako da ovo je zaista jedna interesantna kota ili interesantno brdo iznad Zenice. Ona ima svoju historiju toku Drugog svjetskog rata, odatle su partizani dole napali na željezaru koju možete vidjeti. Dakle, tu je išao ta linija napada. I ovdje još malo evo onako geografije čisto da se upoznam. Ovo gore iznad je selo Vrselo ili Vrselje. Gore dalje, znači imamo poznati relej na Liscu i tamo dalje veže Orahovička planina. Ovo dole je naravno u podnožju grad Zenica i većina ovdje što se vidi u stvari jesu u stvari pogoni bivše željezare koja je evo ovih dana nažalost nakon 100 i više godina ugašena. I to na veoma čudan, pa slobodno smijem kazati, i sumnjiv način. Ovo dole brdo također je interesantno, nosi naziv Vepar. Dakle, što je također jedan toponim koji je vrlo interesantan. Ovdje otprilike gdje se sada nalazi željezara, tu je dakle otprilike dole bilo selo Tetovo. Dakle, tu je bilo selo Tetovo, ono je poslije dislocirano gore, lijevo, dakle, evo da vidimo, možemo džamiju približiti, u Tetovu. I još veoma interesantna stvar za ovaj dio Zenice, jeste da su na ovom otprilike dijelu, dakle dole otprilike gdje se nalazi sada Almi, na ovom području, tuda je prošla vojska sultana Mehmeda Fatiha. Dakle, tuda je prebačena preko rijeke Bosne i dakle otprilike prošla je kroz sadašnju željezaru, odnosno to selo Tetovo. Tako da, evo još jedan prelijep prizor Zenice iz jednog drugog ugla. Ovdje gore su nađeni grobovi, 50 i nešto ilirskih grobova stari, na takozvanim kopilima. I ovo je također vrlo interesantan toponim. Kao i toponim Zmajevac, ovaj toponim se često puta nalazi na našim terenima, na našem kraju. A što je sve u stvari povezano sa srednjim vijekom, sa čak šta više starim vijekom, odnosno antičkim dobom i tako dalje, što onako zaista biva još interesantnije, dakle kada se to potvrdi naučnim nalazima, arheološkim i tako dalje. Ovo gore su klopačke te stijene. I dole ide znači polako put prema Sarajevu. Ovo selo ovdje što se puši dakle u daljini, pravo, to su Gornja Vraca. I dakle imamo Gornja i Donja Vraca. Jedno se nalazi na jednom dijelu Zenice, a drugo se nalazi na drugom dijelu Zenice. Dakle, kao da je to vraca, vratnica, dakle toponim koji dolazi od riječi vratnica, najvjerovatnije. Dakle, gdje se u stvari ulazilo, odnosno dole izlazilo iz Zenice. Evo, dakle, još ovi par prizora prelijepih iz okolice Zenice. Evo, s obzirom da je vikend i da možemo malo boraviti u prirodi, smatram zaista da je ovo jedna velika Božja blagodat, da dođemo ovako u prirodu, da se udaljimo malo od civilizacije, da budemo malo sa pticama i sa prirodom, a manje od društvenih mreža i dakle raznih budaleština koji se tamo nalazi. Da vas Allah nagradi. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.